Byarhanga Nesta Richard obyari meya wa Bushenyi Shaka Municipality arangiriro garko mu Ntebeji bayama yo kusinga n'obururu kakaga 892 kandi umucunguzi Evaristo ahire obururu 1355 Kamugasha Jackson owabireho meya wa Bushenyi Shaka Municipality obyayisimbira Tine Kigombe ahire obururu 2076 kandi ayabazwe Deo wa Nup atungiro obururu 152 Tumusime Bosco atungiro obururu 5 in accordance with section 147 of the Local Government Act, declare Byarhanga Nesta Richard, who has obtained the largest number of votes, to be elected candidate for Bushenyi Shaka Municipality electoral area, Bushenyi District. Byarhanga abo businzo byabasakumbisyaho nsima n'abantu ba town ward na ward 3 abo busacho babasa kumpereza kandi kabasa kusingura na percent ya higuru munonga kandi nimbaraganisa unkuza gukora hamwe nimwe abwentunguka yechanga chitu cha town ward na ward 3 ninsima mwena batira karuru ninsima bafamira batira mu manu ganyu abanyabuzare abanywano bitu mwena ubushacho mutire ni mu mutiro bwanguzobu twasima munonga kandi nyesiga ngumwahereza akaruru kanyu takuza kubatera hansi naije kubukorera ekimugwenda bamumba birebesimbira Hantebeji nabajangwa karuraka tikabire mu mazima no buringaniza no campaign zibe so terrible kuya twatanga karuru abantu babemba mbabagura kuko bakombagura mbagure ibinyebwa abantu bakwatora bakwatekuma bakabahereza sente kandi tabiyo no kushomesibwa abantu kumanya akarumba mbatera kaje reka twatanise twaborane twena twombeke ikicweka ciki awo abateza bakaruru bona abo patinyina 100% arabanterera arabatanterera unkata abo batanterera bicereze ngwe namba y'abantu abindi kubiteka rukoraje yagera mu 2000 na yebembere Gasha kwa Ben Mhoza.